Pa sigurno posle dobre utakmice u prvom kolu i posle zaslužene pobjede protiv Mladosti idemo rasterećeno u Sarajevo i to je moj prvi nastup posle odlaska iz Željezničara u Sarajevo i sigurno me raduje da ću vidjeti puno ljudi koje sam tamo upoznao i puno prijatelja, navijači koji su me zaista jako poštovali, tako da mi je drag taj dolazak. Što se tiče same utakmice, mislim da je Željezničar apsolutni favorit. Mi sigurno odlazimo rasterećeni posle ove pobjede. Nadam se da ćemo pružiti dobru, kvalitetnu partiju, da ćemo otežati Željezničaru put do osvajanja bodova i sigurno bilo kakvo iznenađenje sa naše strane bilo bi u ovom momentu jako pozitivno, jer svaki dodatni punkt, svaki dodatni bod je za nas jednostavno u ovom momentu velika stvar. Pa što se tiče kartoniranih igrača, njih nemamo. Vajcer još nije dobio pravo nastupa, tako da najvjerojatnije, ne najvjerojatnije, nego neće sigurno biti među 18. Imamo jedan problem sa Rustemovićem koji je pod temperaturom dobio i gripu, tako da sigurno i njegov nastup je pod ogromnim znakom pitanja. To bi bilo toga što se tiče tih igrača koji ne bi mogli da nastupaju, ostalo je sve spremno. Pa mi sad dodatno imamo i pored padavine još jedan dodatni problem, jer se očekuju strahovito velike hladnoće, znači zamrznut teren, tako da zaista postoje velika opasnost od povreda igrača. To je ono što sam ja pričao i pričam već duže vremena, da ovako rano početi prvenstvo u Bosni i Hercegovini je totalno apsurdno. Evo sad se vidi, tako da ja mislim da dosta utakmica neće se odigrati, jer odmah posle toga je vanredno kolo u sredu, tako da je to sljedeći problem. Sigurno klubovi čine sve da bi došlo od tih utakmica, ali jednostavno ako je velika hladnoća, ako je sve zaleđeno i teren nisi u mogućnosti da izvaljaš radi mase snega koja je na njemu, sigurno je to onda veliki problem.